Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo n'ababo. Nyamara ariko hari andi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya kampani Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi kampani yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. Welcome back to Rubavu Real Estate YouTube channel. Ni buri munsi yakanda subscribe ukuri no kunzogera kugira ngo tujye tubana buri munsi, like, share, comment, byose ni ingenzi kuri YouTube channel yacu, YouTube channel yanyu ndetse n'izindi platforms zose dukoresha wazidusangaho, twitwa Rubavu Real Estate, haba kuri TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, hose amazina namwe ni Rubavu Real Estate. Mukomeze mugubwe neza aho muherereye hose, abantu mudusozo yombe mu gihugu cy'u Rwanda, muteye twose tugize igihugu cy'u Rwanda, mukomeze mugubwe neza, ndetse abantu bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda namwe turabasuje, tubahaye ikaze kuri YouTube channel yacu, YouTube channel yanyu. Ni Josiane nk'ibisanzwe, turi Rubavu Majengo, tubazaniye igipangu. Ni igipangu kirimo inzu nziza, inzu iteye amarangi meza, inzu iri ahantu heza. Murabona ko uyu ni umuhanda omwivene, ariko turi muri metero nkeya nka metero 200 cyangwa 250 kugira ngo ugere ku muhanda wa kaburimbo. Muri iki gipangu rero harimo inzu ngiye kubereka. Iyi nzu iri mu kibanza gifite metero kare 300. Tugiye kuhareba, turahera ahangaha mu marembo. Aha murabona ko amarembo ari manini cyane, ushobora guparikamo imodoka irenze imwe. Inzu dore ni inzu igizwe n'amakaro. Iyi nzu ifite ibyumba 4, ikagira douche 2 na toilette 2 mu nzu, salon na salle à manger. Urumva ko ni inzu ifite ibyangombwa byose bisabwa kugira ngo habe haturamo famille cyangwa se umuntu abe yanayibamo ayikodesha ariko afite n'umuryango. Rero turi kuhatangira $44,000. Ushaka kuhasura, ushaka kuhareba, nkwibutsa ko visit ari ubuntu, waduhamagara cyangwa se ukatwandikira kuri iyo nimero ubona kuri ekra yawe tukakugeza mu bambere. Rero i Rubavu kuhatura ni sure deal cyangwa se kuba wahagira business ni ikintu cyiza cyo gukora, kubera ko i Rubavu na karere gafite amahirwe menshi hari amahirwe menshi yo kuba wabona amafaranga, hari business opportunities nyinshi. Na karere kabamo ubukerarugendo bwinshi, na karere kabamo urujya n'uruza rw'abantu benshi, abaje kuruhuka, abaje kuhakorera business, abaje kuhatemberera, abahasohokeye. Urumva ko na karere kabamo ibikorwa byinshi bitandukanye, ndetse na karere gakorerwamo ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Urumva ko rero aha ari amahitamo meza yo kuba washora imari yawe. Rero ngwino muri Rubavu Buy and Sell Limited tugufashe kuba wagira inzu nziza cyangwa ikibanza cyiza kiri mu karere ka Rubavu. Rero muri ibyo byose tuba dufite iyi nzu nayo twayikuzaniye $44,000. Ibyangombwa byose biraharuguru, tukorerwa mutation kandi Rubavu Buy and Sell Limited tukabifashamo byose kugira birangiye. Duhamagare cyangwa utwandikiye kuri nimero ubona kuri ekara yawe munsi y'video, warajya umwanya wa comment naho wadusanga. Ushobora kudusanga ku mbuga nkoranyambaga zose dukoresha Rubavu Real Estate, haba kuri TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, hose amazina namwe dukoresha ni Rubavu Real Estate. Ushobora no kudusanga ahantu dukorera mu mujyi wa Rubavu mu nyubako izwi nka Etage kwa Habibu. Dukorera muri floor ya mbere, ni inyubako yubatse iruhande rw'isoko. Ibyapa birahari, uhagera uhita ubona office yacu. Rubavu Buy and Sell Limited ni kampani ya mbere yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'amazu mu buryo bwiza kandi bwihuse. Tunabafasha no kugura no kugurisha ibibanza n'amazu, tubafasha kubona amapartement yo kubamo by'igihe gito cyangwa se by'igihe kirekire, tubafasha no kuyamamaza. Dukorera mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Rubavu, especially twongera tukakorera mu karere ka Musanze kari mu ntara y'Amajyaruguru. Ushaka inzu nziza, ikibanza cyiza mu karere ka Rubavu cyangwa se akarere ka Musanze, Rubavu Buy and Sell Limited turari kugira ngo tubigufashemo, ndetse n'izindi services zose zitangwa na Real Estate. Ngwino muri Rubavu Buy and Sell Limited tubigufashemo. Your trusted real estate partner will always here for you.